Anyang ega danyu nyode aringle appin dioverlo tugungamle poringa. 18th Sunday of the ordinary times of year A. Pori cho si Daniel kitab luke. Ngo kadung ne raja dotamam talak pene. Hoga kulu aking he dotam ho dopene. Muga ijinga nyodi tapam aing ponglong ne. Hoga muga dumpo ga dumu nge saya sibing amu aing rip rine. Muga raja dotam he ama byukta dung ne. Hoga huku ga chaka he ama gudung pane. Muga doku luka ama muriu nge aso berioling ne. Jar nge muam chia hoya ne. Hoga jaring laring ku jaring nge chido hodobe muga lamku habo lo dakdung ne. Bingbuk dube nyelu dochum ne, hoga kitapam takok pe ne. Ayuga yuma nyegri ongrang lo ngo rodung ne. Ho nido oga hapam luka nya niga hu aing ribu aku hadung dube kapah ne. Mu koi yachuk hingda kade kum nam kulu aking gulo ha ne, hoga muga dope ku agum lo anga ne. Muam riga nene hamla, yukum kikum amla, raja iba am jine. Hoga ni malang, gangdaga lapang hati malang. Hoga agam gyonam malange, muga nyara pagne pakbo beriku ne. Muga riga nam he, kulu kurim kyak doki tari. Muga raja iba nge, kulu kurim godabe, dotar dorium ram, filoga gamchare. Pori sing. Ani din polisi Peter ge pui puta tak ni luke. Ngulu ge pilo Jisu ge hana mamla atoram yaru jak niting ting tam nam luke ching laila nuluam ngo gyotam mane heb mabdi mu ge yunam longam ngulu katah kalebu haking pa mu ge hingde kadengela yunam longe abu isor gulu ke mu narak pa he abu ge sibe gyodu jak luke nga ge hunge sipa nga ge anya abunam mu gulo ngo hingpu hingyer do nyodi gyaba awlo mu lagbe ngulu dori ho doni aw sargo luke suku gungri sudu sam ngulu atusunge teteh kelepane habela nikri agam pui suku ge hakinge ngulu pa kan nyokulo pa jibu ame muru aing be sam nulu tegap jingjing doto alo pang chaling goda bela kamchi takar ge jacha goda be nulu tegap doge to filoga gamchere togong pui Matthew ga likiku be darak togong pui nge loke kokang ho Jisu muga abong bor John la James la hoga Peter tonglongam bo laila au jak nyodi putung aku gulo chaga pane hoga buluga habo agyalo mu gangri pakune hoga muga nyugmo nge doni aing be humba tara pane hoga muga ijie pa bu aing be yapung pakune hoga ko talo Moses la Elijah bunye kapah kusu pane hoga muam gyodong bam pane hoga Jisu ni Peter bing ne Filo nga sukuso donam si ngulu gube alpa. No mangi palokam so donu ku abyo omgu. Ngo matarine na gube aku Moses gube aku hoga Elijah gube aku. Mu hebe harak gyodong hikne hoga ho ke hongba tarabu hapam aku bulam helup pane. Hoga hapam loke sudunam aku sibeh tepa pane. Sukusi nga anya abunam hu tungpenge mu lagbe ngo hingpu aldo muam teto sam ajing bu tunglonge tepa dakalam kidelo bumkup petola nyugmo nge pari pepane hoga bulu busu pakune hebe mabedi Jisu hapane hoga bulam sibe binging la masik pane gurap to busuyo hoga hidlo bulue nyigbyo laila rodong pane ho Jisu ni roko kapa pane hoga asak aku kam kapah mane hoga bulue nyodi putung luka ipugri ho Jisu buluam bingge pane
nya nyaga ge huam samalu ke gacah ma de debe nigri kanam sam ni aku nyikam nulu bingpah yo